ku mbuga nkoranyambaga, uri kunkora mu musatsi, n'ushinzwe kunganiriza kugendera mu ndege imwe kugira ngo aho ngiye hose mpagera amahoro, kuko Wasiri akwiye gucungirwa umutekano. Urebye kajugujugu ntabwo akenshi kunda kujya mu bicu hejuru, urebye upimanyije urabona ugeze hehe? Ubu ndimo ndazamuka Shyorongi, mugende mubwira abantu baho bateke bari mu nzu, na babandi bogera mu bikari babe baretse bakogera mu nzu bogere muri dushe. Jangwani, ko Wasiri ngo yaragukumbuye kutamusuhuza, ntabwo mwishimiye wowe? ngo yatanze umwanya ngo zirira ku meza zimaze guhaga, ngo yanjagure ngo tuyereke. Yagarutse rero, ubwo ibyo zigiye guhura nazo zirabyumva. Ngira ngo tumeze neza, nta kibazo dufite, ariko umuntu uza muri hoteli akajaga nk'izuku, ndi muri hoteli ngira ngo ndi muri Serena, ubwo naba ajya ataguranwa nyine ajya kukatuza twa turoji na twa tugesti house bya hoteli byo urabizi nawe ku bushobozi nta. Barabara cyane rero tubaye ikaze muri iki kiganiro, ariko duhere impamvu twabamugaye mwese tukabahuza nuko ubona yuko igikombe cya shampiyona mu by'ukuri cyatangiye gufata irange. Rayon Sport yaragarutse. Ikibazo nakoza cya mbere mere kuri Jangwani, kubera yuko nawe bukina uyu munsi, bagushinja ko ngo Wasiri ari wo wamugaruye ku gikombe kuko waramurindiriye cyane, wanganyije imikino myinshi, utuma yongera kwitekerezaho aragaruka, none mugiye guhangana. Nibaza ko ngira ngo niho ngira ngo niho abashampiyo batandukanira. Ngira ngo Ruvuyanga tumaze mu minsi ngira ngo mu irushanwa ry'amagare, ariko amakuru nakurikiranye nubwo ntari umu expert cyane, ariko bavuga yuko umuntu watwaye ituru atigeze atwara etape na rimwe. Sinzi nimba ari byo cyangwa se atari byo, simbizi, simbyibuka neza. Ngira ngo rero niho abashampiyo batandukana, batwara cyangwa se batsinda mu buryo bwa rwose. Gahunda nimo ndumva interview ya Jose Mourinho arimo arahayipinga cyangwa se ngira ngo asingiza Arsenal, avuga yuko ngo abantu bayikritika yuko mutsinda ibitego by'amakoroneri, ibitego bimwe gusa. Aravuga ati nicyo kiranga aba winners, bashaka uburyo bwose ubwo ari bwo bwose bwatuma babona intsinzi. So rero Ruvuyanga ngira ngo shampiyona eshatu zikurikirana, experience yakabije, nzaho ngomba gufrena, nzaho ngomba kurekura, nzaho ngomba kuexerera, bitandukanye rero n'umuntu nkuko ngira ngo mu expert umaze nk'imyaka 10 Paris, kumubwira ngo katama karite biragoranye. Bitandukanye rero n'umuntu ushobora kuba ageze Paris uyu munsi bakamubwira ngo niyambuka, ashobora no gushira umunsi atarambuka kubera ko ntawe menyereye gutwara igikombe. Mbifitemo experience, habe equipe muri rusange, haba nkanjye nk'umuvugizi, byose ni ibintu menyereye. Tandukanye rero n'umuntu ushobora kuba bijemo bwa mbere, tuzaho tugomba kwakiserera, tuzaho tugomba kudoza, ariko n'umunini bya bindi by'abanyamugibirwa bavuga ngo bisi igomba kuzitaha kwa nyirayo. Nta kintu na kimwe nabibabwiye ngewe, ngira ngo turi ku gikombe cya 5 nimba nibuka neza, ndababwira ni Fande yambwiye yuko azaruhuka byibura, azatangira kudoza ibikombe 10 bikurikirana. Mu gihe bitaragera rero Ruvuyanga ntimuzigere na nimwe mugenda ikipe runaka mukitirira ibikombe 10 bitaragira bikurikirana. Tugeze ku cya 6, ni cya 7 ngira ngo n'ibindi 3 biri imbere, ubundi wenda nibwo umuntu yatangira no gutangira gutekereza, ariko bitaragera ku 10 bikurikirana nabyo mwibagirwe kabisa. Ndakubaza ikibazo kimwe, wemera ko Rayon Sport yagarutse? Niyo yari yaragiye yagarutse nyine, yongeye kuba Rayon Sport ya yindi nyine ku gikombe. None zose zishize nimwavuga ngo yagarutse iyo ni kwihora. Nta gishya kuri yo, omezoya kufungwa ni ikipe mama neza nkaho, reka no kubivuga wenda ndaza gufata intera, ariko sinibaza ko ari umukonkera. Ubu ngubu icyo ndimo ndarwana nacyo gusa ni gute nshobora gutwara shampiyona byibura ntayitwaye ndi wa kabiri, kuko ngira ngo kuva aya makipe abiri yaje, ngira ngo hari itegeko rivuga yuko ikipe izaba iya mbere mu Rwanda batitaye kuri zire ebyiri zindi nizatwara shampiyona. Ariko ni gute none natwara shampiyona bitagendeye gusa ngo kuko nabaye wa mbere mu gihugu oya. Mu byo utekerezaho na zire ebyiri zirimo nazo nziri imbere, ndi kurwana nabyo naho igikombe byose nkibibara Ruvuye. Mu makipe aguteye ubwoba Rayon Sport nirimo? Ago subwo ikipe mfite shampiyona 6 zikurikirana yakinaga iyo shampiyona, na sezishize niko mwavugaga. Nakubwiye nzaruka nkwa shampiyona 10, icyo ndimo kurwana na cyungu butarebu n'abahungu be, nta kindi gusa bari kuviza, nta kindi banza amaso. Ni gute twatwara igikombe ariko atari icyo kintu cyo kuvuga ngo twabaye aba kabiri
ngo sigiye ngo twagitwaye ngo ariko ngo uri mu oya turashaka gutwara igikombe ariko turi aba mbere mu ma equipe yose arimo arakina shampiyona y'u Rwanda apana kuvuga ngo twabaye aba mbere mu ma equipe asanzwe akina shampiyona mu Rwanda gusa ari muri Sudan atari moya nayo arimo ni gute nabo wa mbere turi kurwana nabyo n'ibyo kuba wa mbere mu Rwanda byo kugira ngo ibyo byashyirwa akadomo mbere yuko wenda nza kubaza ku bijyanye n'ubwitabire abafana ba PL uburyo mwamanutse ari nakomereza na wasira ijambo abantu benshi baravuga ngo wigiriye mu nkinamico ngo kuko ntabwo babona Marine gutesha amanota 3 ngo nta nubwo bazi Marine gutsina cyangwa se inganya nawe ngo wigire mu nkinamico ngo iza kuba saa 9. iyi sezo nta kipe nimwe nari bwahure nayo ngo nyitsinde ibitego 9 kuri kimwe mu mikino 3 sinzi nimba ari Marine nabitsinze iyi sezo nta kipe nimwe nigeze ntsinda ibitego 9 kuri kimwe mu mikino 3 imikino ikurikirana ushatse kuvuga iki nimba ari Marine nabitsinze ubwo rero nimba ari inkinamico ubwo ni ama equipe yose kuko ntabwo ari Marine gusa hariyo nateye 9 kuri kimwe inga kumentioninga izina ryayo ahanga namwe murayizi mu mikino 3 ikurikirana kandi isa nk'ari harimo n'ibibiri ya finale ntabwo rero nibaza ko ari Marine gusa kuko njyewe mvuze ama equipe anyorohera gutsinda muri iki gihugu navuga ko ya mbere Rayon Sport agakurikiraho Gasogi na Marine ntabwo rero ari Marine gusa nta njyewe nta bete noire ngira ikipe yari yose urabizi mu Rwanda ari 9 ibitego 9 mu mikino 3 nibaza ko ari Marine ntabwo ari nkina aya Marine ngo 6 ngo ugiye gutangira saison ngo yatangira ariko nabo hari ikipe bajya batsinda ngira ngo polisi bayitsinda rero turu nimba ntibeshye sinibuka neza bayitsinda rero turu buri munsi none se nayo ni nyinamico gorira se memushozo none se nabyo ni nyinamico ngira ngo hari ikipe gusa bibaho muri shampiyona ikipe ikorohera indi ikipe ikazana ikaba bete noire ku yindi ntabwo ari mu Rwanda gusa ni Burayi bibaho yatubona za Malaga zajyaga ziba bete noire kuri Real za Celta Vigo memushozo ntabwo ngira ngo ari mu Rwanda gusa nibaza ko ni ku isi yose mu mashampiyona yose hari ikipe yorohera indi kandi utabimenya ngira ngo iyo bagiye gukina polisi biba bimeze nka pipi na mufuniko ngira ngo biba bimeze nk'ucupa n'umufuniko bayitsinda mu buryo bworoshye ariko ngewe ngira ngo iyo mwe na polisi igiye ubibona ntabwo ari make bayoroshye ntabwo nahamya usa nabo mvuga ko ari inkinamico ntabwo ariko nabihamya ngira ngo hari ikipe yorohera indi sinzi uko bigenda hari n'ikipe iba bete noire ku yindi nabyo sinzi uko bigenda ariko ntabwo ariyo muri iyo sanse y'inkinamico nibaza ko ntabwo twaba tuba abasportif tuvuze muri iyo sanse reka dushyiramo wasiri ariko nawe ntuveho turacyagufite kuko turashaka kubaza ku ngabo zawe kuko hari n'andi makuru ushaka kubazaho ku bijyanye n'abafana ba PL ariko wasiri muri kajugujugu urimo kwerekeza i Rubavu gahunda yanyu ku munsi w'ejo kuri Etenseri iteye gute n'abareyo muri rusange murakoze cyane gahunda y'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport urumva ko muri minsi nge sinfite umwanya wo gusobanura ibintu byinshi uko resultats z'ubwazo zirivugira it's 8 games unbeaten and we are still counting ntabwo biri buze kunsaba umwuka mwinshi cyane ngo nsobanure ngo yaririye ku meza ngo yari injangwe ngo byagenze gutya ndimo ndabwira amakipe yose aturi imbere ko twebwe tumeze nk'imodoka iyo urimo urareba muri retroviseur cyangwa side mirror hirya hari ubutumwa bavuga bakakubwira ngo itonde ukuri kubona icyo kintu kiri inyuma twebwe tumeze nk'abakigije inyuma ariko it looks closer than it appear sinzi niba icyo kintu cyumva kirakwegereye cyane kurusha uko ubitekereza ntabwo biri kunsaba imbaraga nyinshi ngiye kugira ngo nsobanure ibyo Rayon Sport irimo kuko ngewe ndanezera ni nayo mpamvu yongeye kuza nza muri kajugujugu ariko waranganyije na Musanze umunsi w'ejo rero ku munsi w'ejo ngira ngo ushinzwe coordination y'amafan club ni nawe uri gukora coordination y'ibijyanye no kuzamuka ndanashimira cyane abakunzi bose b'ikipe ya Rayon Sport bamaze kwiyandikisha bavuga ko bazaza duheruka mu karere ka Musanze ndashimira cyane abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bari bahari nubwo twanyuze mu nzira itari yoroshye ko hari umuganda ugomba kurangira komerezaho Tour du Rwanda urumva harimo amasaha menshi yo gufungwa ku muhanda ariko ndashimira abakunzi bose b'ikipe ya Rayon Sport baje ubu rero tugiye Rubavu nta gitangira ihari nta muganda nta Tour du Rwanda iri buze gutuma imihanda yafunga amasaha runaka ni amasaha y'ubwisanzure ni amasaha arimo stop yo gusoma kuri score muri buze kubona cortege idasanzwe y'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bisi ya mbere iragera Rubavu indi bisi ikiri i Kigali umuntu abishaka yanyura hejuru y'amabisi akagera mu karere ka Rubavu bisi ziraza kuba ari nyinshi cyane n'izindi zari zisanzwe zitwara abandi bagenzi ubu ziteguye kuzana abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport baza mu karere ka Rubavu ngira ngo ku munsi w'ejo ho muri buze kubona abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport benshi ariko icyiza cyacu saba ari buze kuba i Kigali gusa
hari abanyamusanze benshi bakunda ikipe ya Rayon Sport ariko n'abanyarubavu ubwabo ni abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport. Abo bose rero nta mwanya n'umwe uzasigara muri iriya stade kugira ngo abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport ku munsi ejo baraza ko bari benshi. Ikipe yo yahagurutse ubu yamaze gusesekara mu karere ka Rubavu, bararuhutse bameze neza cyane. Ushaka kujya Igoma ari kujya gutemberayo, ushaka kujya ku kirwa cy'Ijwi ari kujyayo, ubwato burateguye, ibintu byose biri ku murongo kugira ngo bakakanya igisigaye n'umwanya wo gukora imyitozo gusa bitegura match yo ku munsi ejo tuzatsinda Metenseri. Beke nibyo yatangaje, waba warabyumvishe? Yavuze Beke nibyo yatangaje kuri iyi match. Iyi ya Rayon Sport na Metenseri. Beke yaravuze ngo abareyo ngo mwirinde kuvuga cyane ngo kuko mushobora gutungurwa. Dushobora gutungurwa. Yego. Gutungurwa nyine. It's been 8 games, brother. Hey. That's our unbeaten run this season. And we are still counting. And our question is, who is next to face this anger? Ikibazo turi kwibaza, ninde wundi ugiye gukurikira ngo facing uyu mujinya udasanzwe uri mu maso y'abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport? Ubu noneho ahantu ibintu bikomereye, ikipe ya Musanze yitambitsemo, uwakurikiyeho yatsinzwe ibitego 9 bro. We really don't care who is else, who is next. Nicyo kibazo turimo turibaza. Jangwani nawe yavuze yuko ngo watsinze ibitego 9. Gukurikizaho rero ubu Metenseri. Jangwani aravuga yuko uwatsinze ibitego 9 ngo ari ikiramico nawe. This anger bro. Wasiri Karame. Jangwani aravuga ati ibitego 9 rwose nawe arabyibazaho n'abandi babyibajeho ngo nabyo ngo byaba ari ikinamico yindi mutwerera pe. Ibitego 9 bihe ibi bya twatsinze muri Peace Cup. Nta kinamico nimwe Rayon Sport igikina. Nahoze numva ari kuvuga ko ngo hari ikipe ngo batsinze ibitego 9 mu mikino 3 ariko ntabwo biba buri mwaka. Bro, turimo turavuga ikipe imaze almost imyaka 20 mu cyiciro cya mbere. The same institution baba muri institution imwe. Ni ikipe no kubona igitego iyo bakeneye ibitego 6 barabibona, iyo bakeneye ibitego 10 kuri iyo kipe barabibona, iyo bakeneye ibitego 8 barabibona, iyo bakeneye ibitego 25 babikeneye kuri uyu munsi saa 9 babibona. Ubu aka kanya ndagukorera prediction, Marine nitangira ni ibitego 99, match irarangira pe itsinze ibitego 100 ku bitego 99. Reka mworohereze igihangange Pere, umwami Pere yatsinze ibitego 1000. Ibyo bitego 1000 Marine ni bitangirane, match irarangira pe ifite ibitego 1001. Urakoze cyane. Mbere ibitego Pere yatsinze muri kariyeri yiwe yose Marine ni bitangirane, APR ifite ubushobozi bwo kwita ibitsinda muri iyi match yonyine gitanarenze igitego 1. Urakoze cyane. Kadusubire kuri Jangwani. Jangwani, mu minsi nk'ibiri niba ari myinshi ishize, Perezida Gasogi Kenisi yavuze yuko ngo APR nta bafana igira, abihera kuba mumaze igihe mutaza kuri stade, mutitabira imikino kuri stade, ariko natwe mbere yuko Kenisi abivuga twarabigarutseho muri match twagiye twogeza za APR, mu biganiro twagiye dukora, twashaka no gukora ubushakashatsi ngo turebe ikibazo kiri mu bafana ba APR mu by'ukuri bataza kuri stade nk'uko dusanzwe tubazi. Ikibazo wowe urakibona nk'umuvugizi w'abafana ba APR, urakibona kimwe na Kenisi nk'uko natwe n'itangazamakuru tubibona, cyangwa urukundo ubibona? Ese kuri uyu mukino wa Marine hari agashya kabayeho rwose, abafana muramanuka muri benshi, byifasha gute kujyanye n'ubwitabire bw'abafana b'ikipe y'Ingabo? ngira ngo statement ya Gasogi yo bwa mbere bwo ndabanza kwemera ya Perezida wa Gasogi, ndabanza kwemerana nawe. APR ibyo nta bafana igira abakunzi, ibyo ni ukuri kwambaye ubusa. Icyo ngicyo cya attendance ngira ngo nakigarutseho kenshi Ruvuya kuri izi mikoro za Radio Rwanda, ngira ngo muri studio nabigarutseho kenshi ngenda mbereka impamvu, kandi koko zumvikanaga namwe, ngira ngo mwageze muranabyemera muvuga ko ari ikibazo kitaturukaga kuri APR gusa, ngira ngo cyaturukaga ngira ngo na organisation ngira ngo y'imikino imipangire uko byabaga bimeze, uburyo amasaha yahindagurikaga, uburyo amasaha byaruko, uburyo bashyiraga ngira ngo abantu bamenyaga stade n'isaha tuzakinira hasigaye nk'amasaha 6-7 mbere y'uko umukino uba. Urumva byose byari imbogamizi, ariko ngira ngo kuva byakosoka uraza kuza kubireba uyu munsi. Ngira ngo APR nk'ibisanzwe niyo kipe izwi mu Rwanda, ibyo rwose ni uruca abana nta makazi irimo,
niyo kipe ya mbere byo bita away games ngira ngo attendance yayo ikipe yose ngira ngo iri bwakire APR yari yawe barabizi ko bya bindi bitire yayindi ngo ikimaranza ariko nibaza yuko kuri APR away games zayo ngira ngo birazwi ko attendance niyo kipe iri hejuru. So rero uyu munsi ngira ngo amakuru ari ko ngewe na Manutejo nuko amabisi ngira ngo yari kumanuka saa 3 nimba wenda hatabayemo ngira ngo tudobe imvura ko bambye ku Kigali nk'imvura yari nyinshi mu masaha mu gitondo ngira ngo wenda bikaba bitatumye wenda bihunga barimo baratwumva hari abari mu nzira batwandikira barimo baraza. Urakoze cyane. So rero amabisi ngira ngo ni menshi amafani club ngira ngo buri fani club yagitanga amabisi arenga 2 hari nizo nabonye zataze 3 so abafana ro nk'ibisanzwe ngira ngo mu ntara iyo yagiye ngira ngo ni ibisanzwe kandi uyu ni wo mujyo none tugeze navuga ngo nko birometero bingaye kugira ngo tugere ku murongo urangiza shampiyona. So barabizi rero cyo bisaba barabizi imbaraga ngira ngo nkuko Koroda hora ibasaba kazi yao ni kushangilia kazi yao ni kufunga nta kindi rero dusabwa no kubinyuma equipe tugeze ahandi kabisa kuri ya race yanyuma tureba umurongo barabizi ko bagomba kubinyuma ya equipe yabo nk'ibisanzwe. So uyu munsi rero baraza kuza kubona ibitandukanye n'iganira ngo mwajyaga mubona mu minsi ishize abafana bo muraza kuza kubona ari benshi nk'ibisanzwe ubundi amanota 3 byo n'urucabana rwose nkiremo 8 hegereza nyine ya indero ubwizaba nyine nibyo nibinde bari kijyanye nabirangije. Abagore cyane Wasiri hari ubutumwa ufitiye abafana ba Rayon Sport kuri iyi match muzakina ku munsi w'ejo. Urakoze cyane ngira ngo uyu mwaka w'imikino twawutangiye bitari neza cyane turi muri phase retour turimo turacountinga ndimo ndacountinga petite competition confond imikino igera ku 8 yose Rayon Sport imaze gukina ntiratsindwa match nimwe yanganyije inshuro ebyiri zonyine izindi match zose Rayon Sport yazitsinze imaze gutsinda match 6 mu marushanwa yose. Nutiranye rero izo rezilita zirimo icyizere ku bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport ushobora kwicara ukavuga arimo niyamukura niyamukura none ntago ari wini wose kwibara kandi umusifuzi wa ikipe yarahano inde wahanwe sumuzi Yo musifuzi wa sifiri ya match ubari mu mahugurwa mutegurira gusifura igikombe cyiza abandi ko batajya bahanwa ariyo mahirwe ugira ninjye bari kubaza Jangwa ni wowe Wasiri icyo navugaga rero ubu iyi phase retour ahantu hose tugiye ni mu rugo nta away game dufite by'umwihariko rero tugiye Rubavu ushobora kwicara ukavuga ngo ni match ikomeye ariko niho twita mu rugo ha kabiri. Iyo uri muri accounting mu mateka ya Rayon Sport Rubavu cyangwa ku ikipe ya Etincelle y'ubwayo dusharinga abakinnyi barenga 10 bagiye bahindura bava muri Etincelle baza muri Rayon Sport bava muri Rayon Sport bajya muri Etincelle ubu bararenga abakinnyi 10. Ndakwibutsa Rayon Sport isharinga abakinnyi barimo Haruna Niyonzima barimo Jihad Bizimana barimo Sajati barimo Chiza Hussein barimo Harora barimo Hussein to abo n'abakinnyi isharinga abakinnyi barenga 10. Aha niho hantu twita mu rugo ha kabiri muri iyi shampiyona. That's our second home. Nibigiye kuba mu karere ka Rubavu iki cyumweru mpamya ko ari nayo match y'umwuka abantu bafite kuza kureba apari y'umupira urabugenda. Garuye ya statement yari ineka amakipe yose arakina bikarangira Rayon Sport itsinze and this Sunday intsinzi y'igitego kimwe ku busa Rayon Sport iragitsinda tumanuke dufite amanota 3 n'amabisi atayishimye cyane. Ubwo cyane kuduha prediction hanyuma Jangwani prediction yawe kuri Marine ndabona aggregate ya 2 in favor of APR. Sana tubashimira cyane rero ubwo ku munsi w'ejo mbere yuko mugaruka muzihangane mufata agafoto muri nko ku mazi cyane kabisa n'umuvandimwe n'ubu ngubu naza ahagera kare wenda match taratangira namwakira ariko nabwo naba yatangiye ubwo ntari turahura nyuma ari muri kajugujugu gusa nahageze oya ndagutembereza Jangwani muri kajugujugu ry'umunyenga bwangu. Murakoze cyane rero abavandimwe Sa Janganovic ndetse na Wasiri Tangaza akaba ari abavugizi b'abafana b'ikipe ya APR Jangwani wa APR mu gihe Wasiri wa Rayon Sport. Mu kanya gato cyane nibiza kudukundira turakwitira n'Urubavu twumve abafana bamaze kuhagera
ndetse n'ibyo bavuga kuri izi match zabo muri rusange ariko hari n'imikino ihari muri weekend ku munsi wa 23 wa shampiyona fixtures zose ziteye gute? Yego zatangiye ku munsi wo kuwa kabiri bw'ikipe ya Hilal yanyagiraga ikipe ya Gicumbi Football Club muri stade Amahoro ibitego 5-0. Uyu munsi rero mu karere ka Musanze Football Club iraza kwakira ikipe ya Mukura Victory Sport, hanyuma kandi ubwo Marine yakira ikipe ya APR Gasogi United. Uyu munsi irakira ikipe ya Rutsiro Football Club kuri Kigali Pele Stadium. Ikipe ya Bugesera mu karere ka Bugesera yakire ekipe ya Kiyovu Sport. Indi mikino ihari iri ku cyumweru ku munsi w'ejo ikipe ya Etincelle yakira ekipe ya Rayon Sport, AS Kigali ikina ikipe ya AS Muhanga, mu gihe Amagaju azakira ikipe ya Gora Football Club. Umukino uzaba kuwa mbere uzahuza ikipe ya Polisi ku isaha y'isa 2:30 muri Kigali Pele Stadium bakina n'ikipe ya El Mereke. Izo nizo features z'umunsi wa 23 wa shampiyona y'u Rwanda. Ubwo yenda tuganira nko kuri umukino w'ikipe ya Musanze Football Club ndetse n'ikipe ya Mukura Victory Sport. Mukura Victory Sport nyuma yo gukurwamo n'ikipe ya Etincelle, abakunzi b'ikipe ya Mukura Victory Sport first of all barababaye cyane mu karere ka Huye. Bakoze na reaction zimwe zitari na nziza cyane rwose, bashaka gukubita abakinnyi cyane ubundi hariya ni bamwe mu bantu bagira amahane bigize no gushaka gukubita umutoza. Oya kandi bose ari ababo, urumva Kanizi yose Nshimiyimana yakiniye Mukura igihe kirekire aranayitoza, yakunze kuba mari n'umutoza wingirije. None se abafana bamukura bumvaga abakinnyi babo bakure gucishwa hakanyafu. Urumva ibaza ikipe yatsinze ikipe ya Hilal iraje itsinzwe n'ikipe ya Etincelle ya kabiri. None ari batsinze ntabwo ari ari ishonje utariye niba bwabwo wakora. Igihari Mukura nayo nge nyita Atletico de Madrid. Mukura igira resulta zicanganye pe, ntabwo ushobora kumenya ngo urayipredictinga gute, kuko apa ariyo kuba wanatsinze nari Hilal. Buradera ikipe watsinze ibitego 2-1 match ibanza iwayo ku kibuga cyayo. Ugiye kuyakira returu nk'ikipe yatwaye Mukura, ni ikipe yatwaye igikombe cy'amahoro mu myaka 8 ishize 2018. Izuko gusohoka bimera uzko Mukura imunota wa kabiri yari icyambere yatsinze 2-1 Rubavu, ariko iminota 22 yari ifite bari bazibaza kwitira 3-0. Uwa kabiri uwa 15 ho 22. Aho ngaho harimo ikibazo cya concentration. Ni kibazo n'ubundi ni cyari ikibazo cy'abakinnyi biraye. Hari n'abakubwiraga yuko ngo barananiwe, ukibaza bananiwe batese kandi batigeze bakora déplacement bakiri hari mu rugo bajya kuryama, barongera bategereza Etincelle ntabwo ari bo bakoze urugendo ruva Rubavuruza. Ariko ni gute ikipe akora ikipe gutanga kwinjira mu mukino Samuel bavuga ko iminota 15 ya mbere mu mukino bari ingenzi cyane. Abantu bameze nk'abakanga gukubita ibitego. Reka tubijyane muri Premier, bavuga ko iminota 15 ya mbere y'umukino. Reka tuyishyire muri Premier. Ikipe gisinziri Mukura ni nka wenda Mukura mu mateka n'iki, reka tuyifate wenda nka Tottenham ni bibi cyane nta gikombe igira. Reka tuyifate na dufate oya Newcastle. Newcastle yatwaye Carabao igiye gukina wenda nini ikipe nka ikipe iri munsi ya Newcastle gatoya fata nka Burnley Everton ntabwo iri munsi ya Newcastle. Everton igira champion 9 ubwo Burnley iri munsi ya Newcastle. Ubwo ni nka Burnley. Everton Newcastle yagiye gutsindira Burnley 2-1 kuri Tafumu. Iyakire St James's Park iminota 22 wawa utinjiye mu mukino gute kuryo wawe utsinzwe 3-0. None se reka nanjye ngwindi situation. Ejo ndi Barca yakubiswe bine na Atletico. Kubera ko match nyine hari uburyo match n'amakipe kwinjiramo. Returu ikubita 3-0 mu buryo bugaragara. Ariko bibaza uburyo bakubiswe bine. Umvise icyo bita reaction. Equipe ni mukino ubanza. Mukino ubanza urabizi ko ni igikombe kimwe cya kabiri Atletico de Madrid yatsinzwe muri championa na ni predictable nta muntu bitekereza. Uraje ni kaga kipe gatsinda kaganatsindwa. Ikuriye bine mu gice cya mbere. Je cya kabiri koze reaction nta nyine igitego winjijwe. Match ikurikira itsinda 3. Ukayereka ko ari ikipe noye. Iminota ya mbere y'umukino iyi kipe nyine yagutanze. Nshimiyimana Canisius n'abakinnyi ba Mukura by'umwihariko muri izi game za knockout n'abakinnyi ba Mukura ntimwasobanurira abantu uburyo mutsindwa igitego ku munota wa kabiri wa 15 no 22 mufite indi minota 60 irenga yo gushakamo ibitego bibiri kugira ngo muyisezere mukabibura. Aderari wenda baradefanda Mukura ariko Mukura yakoze amakosa pe cyane. Ni amakuru ahari rero abakinnyi b'ikipe ya Mukura Victory Sport resultat yose bari buze gukura i Musanze baraza kujya kwitaba kwa me
nibatsinda oya gutsinda ko bagomba gutsinda kuko batayitsinze icyo gitutu cyakomeza kikazamuka kuko hari abakinnyi bamwe na bamwe bagarukaho abo ba Sebwato abo ba Jordan Dimbumba uburyo bitwayemo muri iyo match nyine hakazamo ako kadute kandi ari abakinnyi b'abakadere bakwiye kuyobora abandi kuko Victory Sport ni ikipe yatangiye umwaka bavuga yuko byibura igikombe cy'amahoro bagomba kugera kuri final cyangwa se muri kimwe cya kabiri shampiyona bagahatana ibyo ngibyo ni nabyo bagarukagaho bavuga ati swad dufite ntago dushaka kwitakaza ahubwo turashaka kuyikomeza kugira ngo natwe twerekane ko hari icyo twakora bihaye imyaka 3 ariko yenda gutsindwa n'ikipe ya Etincelle bagahita bajya Musanze banze kubyinjamo bateguye ikipe ya Musanze Football Club kuko bagiye gukina na Roremeshu bazi n'umwana wabo birereye bavuga yuko rero iyi match ni batayitsinda icyo gitutu kirubuze kuzamuka kuri Canisius ariko kwitaba meya ko bagomba kwitaba meya ababwire bavuga impamvu bavuye mu gikombe cy'amahoro oya niyo baba batazitaba Musanze nta mikino dufite Musanze none kugira ngo ukwereke ko nta mikino ifite ntabwo ari amazina y'igikino ese mwana bibonye ko yabutakaje Felicien umwana witwa Nitanga Emmanuel witwa yakina kuri kabiri kiriya nicyo kiza rero cya Roremeye warabibonye ko kuri gatatu se uwitwa Rodrigue asigaye afunga Kasongo rero warigize umwami w'ibibuga bye wakira kibuga cy'Musanze ntabwo akinambara jezi asigara umufora dusigaye duhura atari kuri liste uri kumva Dikume na maestro witwa yitwa ndekano no mutarama wambara gatatu abaye muri Mukengere Christian hanyuma gatandatu amuntu wakirirwa afuka bizima ngo mari saro ari umuntu bushidikanyaho hanyuma mbogamizi bimeze bite ngo ni mbogamizi ku munani imbere ye umukinnyi wa mbere nimero 10 mu Rwanda Morgan Rogers wo mu Bwongereza Mutsinzi Sharire usibye ibintu by'amazina dera nta muntu uri gukina kuri nimero 10 w'umunyarwanda urusha Mutsinzi Sharire imibare iravuga cyangwa imibare ivugira nari mu bitego 4 na assist 3 kandi atsinda amakipe akomeye kuva ari umunyarwanda kubera barari mu ngamba none jalo umurusha APR zifite nimero 10 wa APR ni umunyamahanga cyangwa ruboneka rimwe na rimwe nimero kandi nawe ntabwo wamukira kuri nimero 10 Mutsinzi Sharire Bajaberi baricaye muri polisi neze ninde muntu uri gukina nimero 10 muri hano mu Rwanda hanyuma umuntu witwa Bioko yaje asimbura Chabarara ariko ageze mu bitego 5 umutaramu wundi w'umunyanigera witwa Namaso Nonso Sharire Namaso ibintu nk'ibyo Nonso Charles ameze neza cyane iyi kipe twamusanze none akavura nikagwamo ho gatoya mukura aha abagose uzi gute niba itahaguye Musanze yakoze agashya ushize muri weekend nari ndiyo Musanze itaguye ahantu hose mu gihugu bavanga imvura yaguye sinzi ikintu gisigaye cy'i Musanze bagaki yego ubwo rero karo gahunda zifashe reka twende dukubitire i Rubavu twumve noneho ambiance niba hari ambiance iriyo ibyo aba bavugizi bavugaga niba kuko abo bavugira bo bahageze ese muri Etincelle na Marine ho byifashe gute bwana Firemo waramutse yego naramutse neza cyane Ruvuyanga Samiri Adelare ndetse na Eric meze neza cyane hano Rubavu tumeze neza aho ngaho wagira ngo turicaranye bazete imbaraga za quantum ori mu imbaraga z'igikoresho ariko nijwi riba rifite ibyaryo abashaka amakwikina hano nabyo uragira uti ntago ari quantum gusa nijwi rya nyine bwiteri bifitemo uruhare oya quantum ni igikoresho gikomeye cyane ariko nukivugiraho cyangwa se nugikoresha nawe ntabwo asanzwe ntabwo asanzwe rwose ni ibintu bibiri byuzuzanye urakoze cyane kuba atazi Rubavu cyangwa se no kuba hazi uhagaze ubu ngubu tubwire ewana ubu tuvugana mpagaze muri stade Umuganda n'ubundi aharabera imikino ibiri kuri uyu munsi saa 9 ekipe ya Marine yakira ikipe ya APR FC ndetse no ku munsi w'ejo ekipe ya Etincelle yakira ekipe ya Rayon Sport naho ngaho mpagaze rwose n'abafana batangiye kuhagera imbere yanjye mfite abafana ba Marine mfite abafana ba APR mfite abafana ba Etincelle ibintu bimeze neza cyane rwose hano kuri stade Umuganda vibes zatangiye hakiri kare mbere yo kubaganiriza urujya n'uruzi Gisenyi byifashe gute Rabamba ubundi bamaze gusana bimeze bite umushinga wo kuvugurura Rabamba uracyakomeje ariko n'ubundi ntago Rubavu yari igizwe na Rabamba yonyine haracyara ahandi hantu abantu basohokera haracyara ahandi hantu henshi abantu barara ni vibes zatangiye ku munsi w'ejo guhera nko mu masaha y'isa 9 rwose
hose wabonaga abafana b'ikipe ya Rayon Sport baje gushyigikira ikipe ya Marine kuri uyu munsi, ndetse n'abafana ba Peri baje gushyigikira ekipe yabo nyine kugira ngo barebe ko bakwegukana amanota 3 kuri uyu munsi. Nuvuga ngo ni urujya n'uruza rwatangiye ku munsi w'ejo kwa gatanu. Birumvikana rero ko Rubavu n'ubundi ni umujyi abantu benshi bakunze gusohokera, ahantu henshi abantu bakunze gusohokera. Birumvikana rero ko vibe zo ziba ziri hejuru cyane. ubwo bafata umwanya no kuganiriza abo bafana uhereye kuri match y'uyu munsi none ugaza gusoreza kuri match y'ejo. Yego ndasoreza kuri match yo ku munsi w'ejo, ekipe ya Etincelle yakira ekipe ya Rayon Sport. Ndi kumwe n'abafana ba Marine, umufana ukomeye cyane hano mu karere ka Rubavu yitwa Kidihori. Kidihori, imbere na mbere banza usuhuze abateza amatwi Radio Rwanda. Marine ikipe dukunda tuzahora tukuririmba, Marine ikipe dukunda tuzahora tukuririmba, Marine 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 komera komeza utsinde komera y'Ikidihori wa Kidi. Ibintu byahinduye isura. Yego ibintu byahinduye isura, ariko ngewe natangira kureba uyu mupira wo mu Rwanda kuva 2009 ntago ndabona ikipe ya Marine itsinda ekipe ya APR imikino ibaye 32 kuva 2009 Marine itaratsinda APR. Urimo kuvuga yuko uyu munsi ibintu byahinduye isura, abantu barabona ibyo batari biteze cyangwa se ibyo badasanzwe babona. Kuvuga ibi ngibi urimo gushingira kuki ekipe ya Marine imaze imikino 5 idatsinda? So mfite morale cyane njewe nk'umufana wa Marine, mukunzi wa Marine ukomeye cyane, n'abakunzi bandi bagenzi banjye bameze neza cyane. Ikipe ya Marine haba ku busatirizi ndahamya neza mu Rwanda ni bumeze neza cyane, nta ekipe idafaringa mu mikino runaka. Nico tugiye gukosora kandi turagikosorera ku kipe idasanzwe izi neza yuko twayikosora APR. Ibintu bihereza nk'ibintu ngo ndi byahindura isura, ibintu bigomba guhindura isura uyu munsi. Ntarika n'abafana bare uko baza kureba ibyishimo, passe nziza cyane, assistant nziza cyane, ibitego byiza bagaserebura. Ubundi umufana wa APR yinjire hakiri kare, ubundi arebe ibyishimo no kwakira abashitsi. Uri kuvuga ibyo, nyamara ekipe ya Rutsiro iherutse kugutsinda ibitego 5 byose ku bitego 3. Abantu bari kuvuga ati none ahubwo ari APR birarangira bakubye 3 biraba 15. Of course birashoboka kuba baratwaratsinzwe, byarakunze. Iyo match yaratambutse, ubu yo dukurikiranye ni match y'uyu munsi, match y'umuriro, match y'inkora abahizi, match twabarakari derby y'umutekano mu karere ka Rubavu no mu gihugu. Nukuvuga ngo ni ikipe za gisirikare, ariko kubw'ibyo rero uyu munsi murareba match idasanzwe ibaho. Ku rundi ruhande ndi kumwe na Sarupongo, wageze hano ku munsi wo kwa gatanu ejo, waraye i Rubavu ufite amavuta. Ekipe ya APR irutse kwegukana amanota 3, itsinda Gorira ibitego 2 ku gitego kimwe. Uyu ni umukino wowe witeze gute nk'umufana wa APR? Mbere na mbere nashimye akarere ka Rubavu kuntu ni mugoroba kagendaga, ni weekend yari imeze neza, kinyamupira twese turi nangana nishimye cyane. So rero navuga tugiye mu kibuga, navuga ko Marine ni ikipe nziza, afite umutoza mwiza wa Samanzo umenyere no championa. Navuga ko ni imwe mu makipe ajya tugora cyane, ariko uyu munsi nayo irabizi ko igiye gora ikipe ya APR, ni ikipe ishaka igikombe, ni ikipe muri cross ikomeye. So navuga ko Marine siri kubona inyitambika uyu munsi uko iraza guhura n'iginyo ryatugwi, ndetse nawo n'abakinyi bameze neza cyane, ba Mamadouce baba bagendeka cyane. Rero navuga yuko uyu munsi Marine iraza kubona ibintu itigeze ibona mu maso yayo. Umwataka Mbonyumwami Taiba ngo atsinda andi ma equipe, ariko abafana ba Marine bavuze yuko uyu munsi defense ya APR bagomba kuza kuyishegesha bagendeye ku musore witwa Mbonyumwami Taiba kongera ibitego. Niki wabwira abafana b'ikipe ya Marine kugeza amagingo? Icyo nababwira cyo bihangana, bafite ikipe nziza ariko batsinda izindi kipe, ariko iyo defense ya APR mfite Adolphe Mwizamu, Clement, mfite na Yunusu, aho ngaho biragoye ko nabona ko Taiba yakwinjiramo akabana igitego. Mbonero nabo bafana ari nabandi babari nakomeje kumva bavuga ngo yiri ikinamico ngo barumuna babo, nababwira ngo sinzi bahindure materete y'umupira nyine bagira imyumvire hejuru ko tugiye kuvuga ngo ni ikinamico, ahubwo navuga ko Rayon Sport na APR niyo kinamico yatanje, uko twe tujya guhura nzi ko ndibwaze kwitandika ibitego biri hejuru ya 3. Ubwa mbere nayitsinze 2, ubwa kabiri mbakubita 3 ejo bundi 4, none twegera guhura ni 5. Ahubwo iyo niyo kinamico, icyo bajya kuvuga ngo Marine ikipe ikina umupira kuri ngo ni kinamico. Rero nababwira abafana ku mande zomba ba Marine n'abareyo bihangane, kuko dufite ikipe nziza, dufite
abafana bari konsantere, ubuyobozi bumeze neza, turi ku gikombe, sindi kubona umuntu n'umwe wakwitamika rwose. Sarpongo dusoza kugira ngo tukurekure prediction yawe. Ni ibitego biri ku busa. Urakoze cyane. Ndi kumwe n'umufana ukomeye cyane Rujugiro, nawe wageze hano ku munsi wo kwa gatanu ejo, ikirere cya Rubavu ndumva neza ko cyamaze kukwakira kandi wakimenyereye. Ikirere ni sawa, buri ngabo zose zigira abaziyobora. Ubu ngendo ndi umuyobozi w'ingabo z'abafana ba APR, niyo mpamvu nzakare kugira ngo ntegure ikirere, ntegure inzira, abo bo mu mazi ndase babe bagumye hasi. Ikindi kintu nshaka kuvuga, Marine, Eteseri, Polisi, AS Kigali, Kiyovu, Amagaju n'izindi zose ziri mu ma equipe yitabira shampiyona ariko adahatanira shampiyona. Nukuvuga ngo abantu barebye turu y'isi yabereye mu Rwanda, babonye umusore bita Pokachari. Iyi mikino isigaye ari nk'irindwi, iri mikino 10-15 epi yari bimeze nka Pokachari. Murabizi ko Fazari yarangiye Polisi ariyo ya mbere, ubu Polisi ahaniri nagahoma munwa, sibyo? Nukuvuga ngo rero twebwe tumeze nka Pokachari, twagendanye n'ama equipe atujya imbere, abazamuka barazamuka, batambika, bafata imyenda myiza nyine y'abantu bitabiriye. Ubu twebwe rero tugiye kugera kuri finishing. Nukuri kw'Imana, Marine niyo kipe ingora, ariko muri ibi bihe ubu imikino hisigaye na equipe nimwe yabe Teseri yifatanyije na Rayon Sport. Iyo wafata ikipe ugafata Polisi, Rayon Sport, ugafata AS Kigali zose na za Kiyovu, ukajonjoramo buri mukinyi ukabagira 11, ntago bamagarara imbere, nukubasiga nkabereka munsi y'ikirenge. Ikindi, uyu munsi ndabizi neza ko Marine ariyo kipe irabifite abafana benshi ba Rayon Sport, niba shaka bafatanye n'aba ETSR. Twebwe bisi zagurutse Nyabugogo ni bisi 36 z'abafana ba APR, bisi 36 mugiye kuzibona zicuncumuka hariya, zigiye gucuncumuka arazaburanga, mugiye kuzibona umujyi. Ahubwo ikibazo amatike naza gushira abafana ba Marine biraza kugenda ngo ikibazo abariyo bashobora kuba bazimaze. N'abafana ifite abifite ni nk'abarindwi bari Gisenyi, urugwiraza kwisonga abandi bafana bahangaha baza Rutsiro, baza ETSR, baze kuza nyine, urumva baze kuza bafatanye. Ariko ikibazo stade niraba ntoya ku bafana ba APR, ariko uzi kugira ngo wakira equipe ikurusha abafana uri iwanyu ni ikibazo gikatumve na Kidihori. Uravuga ngo Marine ngo nta bafana equipe ifite, uraza guhangana n'inkabuje kwitera wenyine, uje guhangana n'izindi. Uvuze kuyoboye ingabo, oya uretse Chikayo nanjye mvuge, uvuze kuyoboye ingabo, uvuze kuyoboye ni Kidihori, umbaze uvuze kuyoboye ingabo za APR abafana. None urabona magaze hano nka Fande Koporo muri ukavuga ngo uyoboye ingabo, abandi bo nta zindi tuyoboye. No kuvuga ngo niba uri Koporo ndi general ubwo rescott wanjye ubwo cunga umutekano. Umva se ngubwire, no kuvuga ngo uyu munsi ibintu byahinduye isura, mbikubwize mukuri, haba mu mazi, mu kirere, ibintu byahinduye isura. Urabona umuyaga uhari, igiye mu kirere uri gutitira, no kuvuga ngo uri gutitira, ba witonze uri gutitira, ariko habizo mu kirere niyo kwasteri yawe wazanye yo hasi, tufite uburyo turazirinda iyo twegerane. Ibyo besha mukavuga ngo mwazanye kwasteri 30 na zingahe, hari nayo nagutegura yuko maze kona ko Kidihori abandi bavana ariko mwatigera ugira icyo uvuga, dore urabona yego urumva ibitekerezo zanjye umunsi. Ngubwire Rujugiro, ibintu kundu birahindura isura musa ya saa 9, nukuvuga saa 9 na 30 ibintu byahinduye isura kare. Muri mwacecetse kibi cyanyu, murakubitwa uburo bwinshi, ni buryosha umusururu, murakubitwa mugahita mureka gufana. Ni ibitego 2-1 nimukora icyo murakora ni dro. Bibiri kuva 2009 ngo Marine kuri iyi nshuro igiye gutsinda APR ibitego 2 ku gitego kimwe. Twari tugiye gusoza kugira ngo nawe uvuge prediction zawe. Burundi yayobora Amerika, gutsinda kwa Marine nk'ukumva Burundi bwateye Amerika bugahita bufa Burundi akaba perezida wa Amerika. Biragoye cyane. Production yanjye ndakwita 3 Frema twumva Ego ndakumva neza cyane Ruvuyanga. Waduha n'abafana ba ETSR na Rayon Sport kugira ngo nabo nubwo ne ku musozo.
urumva ko umujyi wa Rubavu washyushye, abafana ba Marine bari hejuru, abafana ba APR bari hejuru, ariko ku munsi w'ejo Stade Umuganda izakira undi mukino uzahuza ekipe ya Etincelle ndetse n'ikipe ya Rayon Sport. Hano ndi kumwe n'abafana ba Etincelle, ndahera kuri Gasogi umeze neza? Ewana full tank kabisa, nje ndimo neza cyane. Ejo murakira ekipe ya Rayon Sport, ni umukino mwiteguye gute nk'abafana muri rusange? Iyo ntago ari ikipe, ira na academy tuzaturi guhura nayo. Rayon Sport tumaze imyaka ingahe, ibyinshi ikora ni ukunganya natwe, n'ubundi nta kintu mbega tuzaturi muri relax. Yego, mu maboko mashya y'umutoza Bekeni amaze gutoza imikino 4, yatsinze imikino 2, yatsinda Musanze ndetse na AS Muhanga, gusa anganya indi mikino 2. Ku munsi w'ejo mumufitiye icyizere nk'uko mwatsinze Rayon Sport muri match amicale hano, ko mwakongera kubikora no muri pre-season renzaho ko twanganyije nayo mu mikino 2 tumaze guhuriramo muri kino gihe cy'uyu mwaka, tuyifiteho win imwe no draw imwe. Bishatse kuvuga ko rero muri bino bintu no Etincelle mu maboko meza, bikeya ni 2 tugomba kuyitera. Niba uri no bettinga ni by'umutoza Bekeni yababwiye, genda ugure Etincelle, nuribwa nanjye nzagusubiza, si ngombwa kujya kwa Bekeni. Urakoze cyane. Hano ndi kumwe na Jire, umufana ukomeye cyane wa Etincelle. None ko mbona wambaye Kiyovu, byagenze gute? Kwambara Kiyovu byo ntabwo ari gitangaza, nta nubwo nambaye Kiyovu. Iri bara nambaye ni ryo mu musigiti, ngendo mu Islam. Ariko nitwa Gilles Olens, enfant de mille chances, logique grammaticale, stratégie interplanétaire, l'homme qui a traversé la mer rouge sans bateau. Ubwo rero ntabwo nambaye Kiyovu. Iri bara riba mu musigiti, dore riri no muri stade. Urabona? Tapi yacu ni icyatsi ikaba n'umweru. Ubwo rero ngiye ntabwo nambaye Kiyovu. Abariyo bagenera ubutumwa ku munsi w'ejo bitega iki? Ejo tuzabakorera icyo bita mu Gifaransa on prend la chèvre quand il hebebe. Ihene tuzayifata igihebeba. Kandi rero imbere yacu nta kivuze, kuko nanone mu Gifaransa bakongera bakavuga ngo ce qui était chwende ne lave pas, ngo akabaye ichwende ntikoga. Ubwo rero imbere yacu buriya ni ichwende. Imbere yacu nabwo ishobora gutera imisomyo ngo yoge. Ce qui était chwende ne lave pas. Ubwo nibwo butumanye haye tubiriseke, tuzayitera tubiriseke. Ejo murayirya 2-0. Tubiriseke ndakapfusha radio, ariko tubafitiye n'indirimbo. Indirimbo turayifite. Amabanga ya Etincelle, yishiremo iyo ndirimbo. Amabanga ya Etincelle no gutsinda bareyo we, amabanga ya Etincelle no gutsinda apere we, amabanga ya Etincelle no gutsinda Marine we, amabanga ya Etincelle, amabanga ya Etincelle, amabanga ya amabanga ya Etincelle nugutsinda amakipe we, amabanga ya Etincelle fite ubuyobozi bwiza we, amabanga ya Etincelle. Yes, murakoze cyane. Ariko Ruvuyanga reka dunda Marine, dunda bareyo, dunda bareyo, tuko nabo wo wareyo itaitika. Yes, Ruvuyanga ngira ngo murabumva n'abafana b'ikipe ya Etincelle, murare iko juru, murare iri hejuru cyane. Ariko reka nsoreze no kumufana Yahaya umeze neza cyane? Nama alhamdulillah, turashima Imana. Ejo murakira Rayon Sport, n'umukino mwiteguye gute muri rusange? No kuvuga ngo Rayon Sport tuyiteguye neza, ni nk'ibisanzwe imyaka ine yarashize. Niba mbeshe murebe no kuri gahunda, imyaka ine yarashize Reyo ibyikora biremereye no kunganya nanjye. Ngira ngo 2025 Rayon Sport yabatsinze ibitego 2 ku gitego kimwe, ariko urabona ko ni ekipe ya Etincelle irimo impinduka. Umutoza Bizimana Abdou bakunze kwita Bekeni, urabona ko hari byinshi yahinduye mu mukino cyangwa se muri ekipe ya Etincelle. Uri umufana ariko ukaba n'umusesenguzi, wowe mu mboni zawe ubona ari iki Etincelle yaba yarahindutseho nyuma yuko bazanye umutoza Tode Farini ndetse na Bizimana Abdou? No kuvuga ngo mwatwa abafana twifuje ko staff yahindurwa hakiri kare, komite ibigendamo bigurunege, ariko aho ibikoreye igisubizo cyarabonetse. Nicyo twifuzaga. Ubu mupira uri kugenda mu kibuga, uri kubona Etincelle icyayi. No kuvuga ngo Etincelle imeze neza, ngira ngo mbasabe mumbwirire Wasiri ubu butumwa mu bumuhe. Ajya kundeza akisha mu modoka, ubushize yishe mu modoka nazongera kwisha, azajya agaragara. Nejo ni 2 ndi mu gisibo 2 azabirya. Nukuvuga ngo
Etincelle iriho ubu ngubu ntabwo iri gukina umupira wo gushakisha. Yes, Ruvuyanga rero urabyumva ni abafana b'ikipe ya Etincelle. Abareyo wababuze ko tutabumvishe. Abareyo kubera ko match yabo n'ubundi irejo abanga kugira ngo uzabone umureyo rwose biragoye. N'abaraye hano i Rubavu bamwe baracyaryamye baracyasinzire kugira ngo uzabafatishe no ku murongo wa telefone ni ibibazo. Nta kibazo rero wasiri yabavugiye nta kibazo. Urakoze cyane. Ubwo rero ngira ngo nahangaha wenda umuntu yasubikira ngewe turongera gusubira ku isaha y'isake no mu mukino wa APR ndetse n'ikipe ya Marine uretse ko no ku munsi w'ejo nzaba ndi hano kuri stade Umuganda. Urakoze cyane bwana Fremo tugushimire. Namwe murakoze cyane studio. Ni mugenzi wacu ukorera hariya i Rubavu kuri RC Rubavu waganiraga n'abafana b'impande zitandukanye zo kuri uyu munsi wa 23 wa shampiyona haba ikipe ya Marine izo kwakira ikipe y'ingabo z'igihugu ariko n'undi na Marine ni ikipe yasuba harubwo mbibona nuko mbivuga. Ni ingabo zirwanira mu mazi. Si wavuze ko ari derby y'umutekano se? Abafana Marine ni ingabo zirwanira mu mazi yako nazo z'igihugu. Ni ingabo z'igihugu. Na APR ikaba overall ni ingabo z'igihugu zose. Gusuko nabyitara. Urumva ari Uganda bigeze kugira amakipe 5 y'ingabo muri champion. Uganda bigeze kugira amakipe atanu y'ingabo. Urafite mu UPDF ubwo ni nka APR yinanye ubwo ni ingabo nyine nkuko uvuze ngo ni overall. Bagiraga ya Gaddafi niho batoreza abakadete ndegerezo hasi. Akaba ya Maroniz yabacuye ni Menadef na Gako. Cyane. Bagagira ya Neke ni ikigo cya gisirikare gishinzwe imishinga. Basanga ni ya Kinama. Cyane. Akaba y'abataramu bitwa Maroniz n'abacunga gereza. Zabagare nyuma bavuga ati izi kipe z'abasirikare zaba abantu bashinzwe umutekano harimo na polisi ya Uganda. Eshanu bakubatse abo bantu bimeze bite ariko zaje kumanukira rimwe Gaddafi na UPDF ziragenda ikomeye ni Neke menya ari nayo ifite amafaranga cyane yadatwaye n'igikombe cy'igihugu hagati y'amonekino na Confederation yakonze yakinye Confederation y'umwaka ushize. Yego ubwo rero tubashimira abavandimwe babankumbuje Rubavu cyane cyane abatipe muri Etincelle impamvu yababuze bazazejo Ako ni guhaguruka ni saa moya za mu gitondo hari n'abari mu nzira guhaguruka muri saa moya abantu babigene mu mabisi ya Rayon Sport amwe urabizi maticha ashinzwe coordination y'abafana yavuze ko bahaguruka ku munsi w'ejo saa moya abashaka kugendana na muri bisi za Rayon 0786 777 9501 0786 777 ugahamagara Matici akagufatira umwanya hanyuma mugahagurikira kuri Kigali Pere ejo saa moya za mu gitondo. Akeneye ngo kujya kuzana amanota 3 y'ingenzi. Kuri Etincelle nubwo abantu benshi bari guha indabo nyinshi cyane umuntu bita Bekeni ariko afite umutozo umwungirije w'umuhanga cyane witwa Todi. Niwe ukora cyane. Niwe mukozi kabisa kuko nicyo yaba yakibize kabisa. Urumva uyu mutaramu witwa Todi abantu bamuzi ntabwo ari ubwa mbere atoje mu Rwanda. Uyu mutaramu witwa Todi yigeze gutoza Musanze yungirije Ruremesha siniba mubyibuka. Bahagaritse Ruremesha muri match 5 yatoje barahagaritse Ruremesha yatsinze match enye anganya match imwe. No mutoza urumva abantu bahano mu burasirazuba bwa Kongo no akunda gutoza muri za Kabasha za Virunga zine kipe za hano hafi kugira ngo azatega indege yo gukora lisanse Kinshasa ijya vati ntabwo ndimo ariko ubumenya afite ku mupira ubundi n'umutoza wakuri kwatoza ikipe nk'umutoza wa mbere ufite experience yabaye muri za Musanze subwa mbere atoje muri Etincelle n'umutoza umaze igihe kinini abantu b'umukongomani bigeze kungiriza Rwemesha witwa Todi sinze abantu benshi bamuzi unarebye kuri touchline Bekeni abameze nka Ancelotti yicariye rwose uri gutoza Todi ni umutoza mwiza cyane no kwijyanye umusatsi wagiye mukuntu ubona n'ikiye kirimo kizamuka urumva kimwe mu bintu abakinnyi bamukundira azi gukoresha imyitozo icya kabiri azi kubana n'abakinnyi ngo na za gahunda zindi wemera abari tayari hanyuma ikindi akaba n'umuntu ntabwo amanuka Zimbabwe ntabwo agenda wajya mu mazi utambaye ijire watiga mu mazi utambaye ijire ikindi akagira ikintu cyo kuba ari umuntu nyine ugira imibanire myiza n'abakinnyi biza abakongomani iyo yagukunze azi kukuryoshya akagutera story noneho ahantu yamenyaniye na Bekeni uri kugiye bamuhagaritse muri shampiyona y'u Rwanda akajya gutoza hakurya ngo bakoranyeyo iyo yagomba guhamagara ngo azamufashe muri no Etincelle ni imwe mu ma equipe afite staff yuzuye y'abatoza bamenyere shampiyona y'u Rwanda. Ubwo rero arababanga umutwe ngo mubibutse uburyo bagura amatike nyamuneka mu ndebere buryo bagura amatike kuri match y'ikipe ya Marine ndetse no kuri Rayon Sport ku munsi w'ejo. Ubuse yapostinze maestro witwa Ivan kuri social media za Marine Football Club
mubirebe mubwire abataragura amatike bayagure. ese buriya si 9-3-9 kagerageza 9-3-9 ndebe ko nyigwa no kuri 9-3-9 kanyi ikandebe kagerageze ko nyigwa. Aha kugura itike ndebe ko nyigwaho. Yego 9-3-9 akanyenyeri 9-3-9 akanyenyeri 3 akanyenyeri 1 urwego ugahitamo kugura tike. Harabanzi ya Marine na APR, agakazi ya Musanze na Mukura, Bugesera, Kiyovu, Etincelle. Urahitamo yusha. Ni kuri ubwo ni kwa Samu. Yego. Uridi. Akanyenyeri 9-3-9 akanyenyeri 3 akanyenyeri 1 urwego ukurikiza amabwiriza. Nk'ubu kuri Marine ndebe ibiciro. Marine barimo barambwira ko ahasanzwe ni 3, hanyuma hatwikiriye ni 5, VIP ni 20. Muri kumugana nta VIP yabo. 3, 5, 20. Kansubira inyuma ndebe no kuri Rayon. Kuri Rayon ni 2, ndabona babinyohereje ni 2. Genero Regio ni 3, VIP ni 5, VIP ni 5. Ariko ku munsi wa match birurira biraba nka 5. Hasigaye bose biraba ari 3. Regio ari 5 byavuye kuri 3. VIP yavuye kuri 5 yagiye ku 10, hanyuma VIP yavuye ku 15 yagiye ku 20. Ubwo bareyo n'abandi bashaka kureba uyu mukino w'ejo baguriye umunsi.